Medafo mami enchia na mema wakwaba efa umbra emergency Ghana TV eso ena ye nua baabi aba bepie mu ewo ofanko na anim ha sei na ne nsem a odi etudwa ne de chese mu orempa na o kire ne nsem a o sei nkofo da eso da ye papa se yenye sika obi a ye sei no ono de ne da ye obeso nyina no ne nan ya hye kraman anuma na chese ne nsa a o be ma e ware na o de ne ka wa be hye no eno na hye kraman anum no owie na wadwe hu a wonte ase afenso eba na nikan mu nso a onama na ntentan ne nam nanim ene e chese obi be fa hosisi a ono nko akofa hwa na ya asem na ene ebe ka se ne di ahoma na akyekere nanim wadwe hu a wonte ase watu hwa na mawa wachinchin asofo so na sofo ba kwa okokopie ni hono monsam a ode etu dwa o ka kire ne de chese mu awram na ye nsem mre ye nkọ ne nkonkoti se hwan na ye no se ye den na ma ofisi sa problem we no ye nkọ ne nkonkoti embra Ewura memwajo. Oho ye. Bacha nyame adome ho ye. Ye de nyame aso ofere mi ana. Bacha David. Yo ya no ama one so kakra wai. Yo. Enka tete no anka. O ba ma sole basra one ne ke be mo abotrobro. Ai ho no. Na ebi botrobro. Ebi su bo moto. Na ebi abotene na omo minimu adono mabo tatabas tatabas ombo tatabas enti me ba chew ya na wa man no so kakra eden ene do aduru ha na nyumre ayumre de boko solko enso nya boko sa piao me ha wa hyase nyina afri abra ye positive me ekọ bebia me ye adwuma ade na wo ye lete me ba chew de bi koye adwuma ho okay se bibia me koye adwuma no se me nama na ententan echeche me woni so bi fa ho kura ko isa me ko fa ho me ko fa ho a na ententan no afa me ho enti da kro me som daye ni mu na kraman eba ana me nan kokobuti akohye kraman ba nanum wonan kokobuti akohye kraman ba nanum akohye kraman ba nanum na me pre ya na me twen ze me twen no na orenese asi kokomuti na no ze me na me se me kofie ze me kofie na me ko hu me hia obi nipa na me hu na ni ye me school mother ss na danfo enim na ba me da yin aso ka che me ansan anya ade a obepene amama wareda na me sa won prema me nwale so me ma won nwale e o da yinum pa che o da yinim enti hona na me ni se me eche mi sa sum da ye kro na biem sa da ye no so sum na krama the same krama waka mensa mensa ni fani say waka nti ama me ye madwen say me like me ko asori me pe emo na sa da ye na boni na me sum e free ho na chese se meti wasi ya o da ya o suri nyina akoye nkrama da ye so da no akoti akrama ba ona akohye nanum wo so da no wasa ye de na krama na sa kamen waka onsa bisa asum da ye bim krama nkora na waka me ring finger wo de me ring baby ya de kwa ehye no na krama na ka aka ena school madam so da o ka jo so ma nware da ma me nware da empra de obe mo atwe na de metwe na wade de awade de mo wadi be hu kena nti ma me fa akire me fa akire ne kopie mu se krama na edi machi no e ya ade a me hunom da ye mu no e ya ade a e pa me ho mema papa imeka se nsuso no mi tu se be ma kwa mu a na ye obi o wari won se be ma wa ye serious pa ni e obesi me di machi be 2 years 3 years no di machi be ka se me mpene kwa no mu di machi omo aware no onyo de waware nso a de ne ni afi be 50s engega kwa asem dia he pastor me hwe mi age na oyo age ada wade enso de vie na wade ase mu twen oh mame hweye no anyam kasetia emu be na twen be 50s wo be 50s wo say pastor this year December me 32 wa 32 hwe emu wa wo de o ye bu akonta bi a kire ni so bebru emu be na wa Sasu mo ke de o so ti ase. menti hu ase Over.
what is or no 30s now 50 the pan of a giant no one can say me answer. Some person tiasem. Oh, chami so o cassette ya me no beko. Oba yo nye cassette ya. Da bi unim emo nyina ne ko nhyiamu. No mu wi nhyiamu no e na mo ahene no. E ka se ene de enkonya nya na ebe so a. Na aboa nanim ohun. Pacho ye mo biadin aboa wanim ohun. So lo ko so a. Ye okwakwori bo nanim besi e fe no kwafia. Obesim. And nanim ketekete. Wanu waramfo muna wala control fi ko jaje se maramfo o so aso no aso amen so ada fi se ebe ni mura oyima to aso why aso meta asum da ye bia so na me wo me village okay ene da bia me sum ene ni nyina me asum da ye no now village na me wo me village wo bisu ana she school atale bisu hana me wo class 3 class honana se e kire da de unya soko na wanso suku atale de no a na wanso na go so kra kai exams wow examination sada na metaso enti bibia so ana asofo na me hia om no so oyo mo sia nipa biense bi abemo mo woni sa nipa biensa no so emu emamienu be ma ba ko mo ban so no makata o mani na ba ko de obeka ne san ne ba ne me ade nti na on na ebe bo metima ne mmoa me nti ho na abun so ne o mu di nkomo na sofo no bo wonte ne nka kura bi o fre na onfa sa am sa ko pe fufuro eno so sa no ma me da hin so de ba ko pe o ma me chiro ade hye tuam oyum na ma so ya homache na ma pai no ene ba bia me sofo bia me hye ni bia ha direction o de mama are o ma committee ana mentiasi se o ba wa sa direction na ne ma direction na ya haban ya me dware se no a direction de ba ko enti e ba mu se ba ko a me ko hia ndo o ye sofo pe me boni bia wo be hu e mondi ye pe obi ahu ono obe kire ma kire me se me o 13 years ana ye ma me kosua na ye de ma me no nipa na ware me na nipa no so obom ko todwem pa enko asem se ni am kire no obom ko todwem nti me de me ye ya se on kan nipa kro because say nipa no kan na me mitimi nkonkoye ne hwe eye hunhu masem eni so okoye sisi akwa wo kra benya asem oni obi a oboa enti obo nipa ni din papa nipa no obo ni din susu de bia mesum da ye bia me hu sai nipa do me da yim de bia me hu no ani esofro wa me de bia me hu no ntina me nse me hu sa de sa tani pa we ade ntina no nko na de bia me hu no me da yim sa me hu no susu na ada se me ye aduane amano ana se me di na chi amene nam sa da ina na me so but we hu so ne dada e pa cho me hu de me hu ye se me ne da ne ye ma hu so me ko person ko ne me beda batma ho na me ni se me na me ma me anka sa anim ana e baaye ana be ma ekura no nye be ma tintin sa ana ko person ko ne me da so ye so on be ye yi na me yam hye me ana me ni se me be ma no o se ade ne be ma ne tintin e be se free akokan ewa be se ma me say won se nyina ewa mi ehu ana wo dia begira so o person ko ne me da no no wajibi sa ono obe ko da na ko yi be ma tintin we akere onwane na ni pa so no so the tawru chana sene na wa pesol tape bi no de amantam na bore sre ho no nya dew na mam jo me ka o me gas me jimi enya sankiti o masa a money no ebi be ma expand o konforo ko ya ira sa se me sa sum dan so na ase obi ni obi da o da ye na abo na o hwe no ase obi ni obi da na me hwe we ni betse na se na wo hwe na wo ye ma hyew e wani so atetew enti e ba mu se sa me was spiritual marriage na spiritual marriage na me wo no mia me hu nipa ena e ware me a oyo oba ena e ware me on na da ne kran spiritual lesbian spiritual on na da ne kran edi machi a oba me da yema a ontimi mo kraman no so kraman no last one do ka me ranking and me wo no
ana ma mede me nsa ne ko hospital sanka me kwa koye me ko pani me ko mo pam me san me nko na kitikiti we aye me na me abe wo ho pani nti me nko to mo pam me awo da yini na everyone so na me kan sister be mo be ma kwam na obi a wawawe anase obi a wanyini but you say wo kafro say ye pe obi amna wo Yesu say ne mele wo Yesu no a enya de abetimi actually onya babunu debi wasi o meni obi tena meni ni panet tena ye no ni na be 2 years e she obeka kire me san na ma me se won pene me tribe no okay ma yen hwe wo nipa na wo no omote no asem ba ko na tetem a wadi mu anase asem kro no a ebi akokonye ya papa omo nse da ma o ebi wa be wan ya wa na obi ama wa kwa mu na oda so wo sa na wo obi ama ene se esa wa hwe betime afu abu aso obi ama bia gani fa le ba na ase de obi o wa sa so so amempene obi o already ana me hwe me ma me mamu susu a ye ma me nsa mu nyina mo ma wo wa ye nyom ho ade nti ma me gina se me sa ade ne de enya ade a me pena ma bi ato me ba che wo ohima da o ma me ma no nyina bi ato ba che bi ato na ubu ade de we are very calm pa and you're very calm as na meka there is a vast difference between calm and ubu ade mi bode and so so demu no so pa calm de enga obi o ye calm so mu ade sebe obi o ye din pa and so pie na no a asem obefri nanum aba no te se na wawe ofita kan eno de mfa ho ubu ade pa cho bi bu ade pa ona mo me manfrɛ Debi. So ho ana. Ana ho nya fe. Sa na because bi ade a bi katamani mu kra huhu mi ne bi akata me so a me nam a ye hu mi a. Na nkraman hu wonpo. Nkraman de ga ba kokra ya kamelas. Akrama bi ya kame. Are no ayende. Na bi transfer ba. Na ogina ho aso na ne mma. Ti bi twa mu no. Ba hu de ye no ase o tu ahye me so. Na mi die America. If you am say mi suru kraman. Cha mu o mu mpo asem. Na be ba metene so me ko tana hoforo. Be tufi be na me what first nko akota be foforo. Ade ba chi bia ma so be na kraman be ko toilet bu me kwan no. Ade ba chi bia ma so bia na kraman be ko toilet bu me kwan no. Me nko me kwan no ofi ho. Ma say ni ma na etete me. Da ye sumboni Pacho memma no a so for Daniel Chaba bi obria o say your friend spirit of dog krama ho o de conference ka say mo le spirit du la dogue di dogue just spirit ya e krama ho me ba che wo oni memma ne bi esan amoma ka tro say o mo no obi abete o mo woni da ana say o mu hunhun da e bia e fa ho o mo ni nye ho ana me said any me man tina sa o be ma me no man tina is serious pie too first one am ko en de na what edisi asa na egu first one de me na me pemo na asem pese me obi ama na hwe bi school e na akofa no na me na ukura dwere kese okopu obi abu no no so be boa me one ne koda no no press ama on peso no benyim kan kre still na wanye be ba choti one ne koda no no press so o da me no me do bia aso sera wa high school wa nhwe me of a chance no kwa uja wo fa ne kwa na obom ba chan Orim. onu kwa ne break me yes sansana me fa bema when you wire the ukra subampa ena no na chiro na meza ko hia nipa foforo ona me ne tena che pa say 2 years de na gu o ma me so mpene o so ma me se o mpa anwurani me anwurani so we anwurani mpa ba chan oh wa me se minimum ngrafo emba bia omo ware asantefo a omo kura suban papa omo no omo suru omo ho kwan bi so se one be matena wa hwe yi na okofa na chia ye woni ebetimi ato no eye omo amamre na omo amane ekwan so but minim die bia na ene anwona na sese me sa amra na minim sa asem no na nkramofu ma
sebe omo hye jalabia kra no omo hye dross enne kramofo ma hye jalabia no dross eno so ede ensem ebia na bre ko nanim no bebre jalabia ro peja ya na esere kirewo on enti bre ko nanim no na ne mesesa minim omo suban eye pa sebe kafra anwrafo omo suban ye ena omo amso omprema onware anwrani na me fa bo ne nchero te ma me ne ntem ebete nti ono na chi no na me fa obia se adi vie be se me ne ni jai 2019 na me ni jai no be ma bia ma ho be ma ba ma kwa 2020 kono na oso ko be ware me nti me ma bi ka me ni be ma bia na bi oso be ware no ese o ye serious pa ho be o de ena me bo me mama ne say asimesi se o pese o be ware me ana ono so aso o bi o hu from kakra na me chire mu se so titi ni o ti o mo sian o ko ba ni pa we bi se attack bi ba ne so a wo na wo yo ba no wo yere no na e be ba o so Lawson FM 96.3 na be ba o ti o mo ka asem no amama ampe minus ai ana me so ma dan so a ma ne ba ka sa me ho dan mu na me fi no wakasa me bia me mfi no da yim na me ntia diama ma me ne bra ne tempetite to ono na chi no na me shada ne obia ntena biem up to now ensemo ya ne kare bebre no nipa dodo no na binzu akakra bi na nenso na akofra sebi anwafo ma de bi o mo adanse pa bebre no kama anti unya bisa no aso mu yie why ensuro omo nhye danye hu bia why banti bi ono tenkran na adwan se obebu ma akwase asa oba ochu anu onu ada one ge ba akoko dai ni refi onso ya no obisa afre no aba okrom din to no ge ko dai ewie no ma me kura ba mi sa ba bi afre na ekro se me firi kumase Antoine Vri akwasi ni mewu Belasi anu no ni pesuro kosua esni nyame ente say how be na de ba yemo yempam krama no ana ope be ma me da yesom no enye na enye da yesom na me ye para me sum da yebone dodo na erade tu mie kom na me nware 32 years bachan Bema no type ben bi na ope ye oni obi ape bebe se bema ope type ape no ka kire me na awurade de ma o me sele ni type bi obe ya responsible ye ka se responsible na o kana se ne say bema obe bu oba obe di oba ni obe do oba ne woma na wa hwe like ya boa yom na che so oba no so de umu ade umu ukunu ebu no so mebu no ya monka ho no zu bi o abre bia mema ne nnoma bible se mema ye domo no mo so mbre mo ho asema ye so duru ba bia ye de be domo ho bra se ni ho oyima da nyame ti aswati actually wasem no ha twene ahom sem na emumma 96.3 nanso nyankopɔ timi ade nyina ayo no enye ne din enye ne yona so obema wafa ho adi wate mama sina ka bibi kakra kire edua be ofa de meka kire na ne say bibi no ehwe nyame ye enso nyame ye nti obetwa ono nso ho oni ka nye no ho ansa na bayi aye no hwe mama sina kan okretere damfo se damfo agro ema ni bi wo hwa kuna omunya no firi omu su bae ebi muade ene nenso I'm telling you say omu hwe ema cheso e o Ghana ha eche ma last year na o se be ma bi anya 7 se ne babru kan no isi ya so atra se atra se o be na 9 be ma bi o Ghana ha o so onye oba 9 na nyame aboa ma be ma baako wa be fa wo baako na agbo no sudwa ne ma 9 no se wanya wan ka 8 obo sudwa be ka ko fa 8 e bia na 8 de
waburu mema ye pasum bio Lawson FM 96. ye pasum bio nti se usuban nya nye obia na ye wa na ye ho wo fa de wo kan ye nokre na ene bibia ba wiase se emani bi eniate obi kura tumi ka se me nkofa ba ma na me fam sika moa no me ye madwuma eni nti no de meka no se wo ba ma no wutie sika nya aware sika enya aware ene sika so nyodo debi ene sika so enya odo ena afa so no se nipa maya ni bia maji so mo ye adwuma no maya homaso eye ahantan otubeka we kro nya me class ai se bi onu ne be koso afa bon so we kro nya me class enti me ye du tufu se wo ya abaya na wo subi na suban nye suban no bemma entumi metena wo nchen so no bababra se safiri hu e man bi okro mo hunu mu bon wo mo papa se safiri hu esanse ni ye woni man kitinkiti bia e pam mema efiri e ma hu ye woni man kitinkiti bia de wo fa adwuma bia bagana ha omo ma no nya wo munya no adwuma bi ogana ha se de pam powerle enso omo powerle papa enso omo hwe be ma ye adwuma bi aba Ghana ha omo ma powerle so omo hwe mama ye ye ben hwe mu ne de abetudwa nti to aso enti onkina kuma ntu yam but emane nya na dwene sene maame na ye no dabi sidia ososo da ye keka kire no emane nya na dwene sene maame ena ye no abodue ontentan dan na ompa ogie na otutwene ne mayie na ne papa emma na kwen yara se ebusia sasem we die emu orempa na sa case we na times na ya na e sha se fi omofra brem na ya sasem ne e start fi o se parents ni bi wo hon ma omumma ne susu ano mo se e man titiriw ni a sha mo short nika ni a sha mo back ni e yoma wem esa pa wenkola ne looky attractive nti se honhombo ne bi twema akra ne hoye na kono no waware ne woni mofra brem afi no de anyi nti odu ni mpani fie so wose nka be ma bi ba eba ne nchen eba ne naso no ba besre no nsem aware no oba besre so opese one ne ntina one ne mbobra no na afi na akwakoye boache bidin na akwakoye nsem bebre at times the parents ni bi ka ho ena nye ni nyina na ye ne busuani ye me maame me nana bi na ye me debi ye ya no mu kasa nso ka ho telebia ye no mu kasa nsama ye be free ye no ma ba ye be ka kira foforo no ye ni pani e kasa kra na ye nwe ho eno ase ye kasa ye ni how tumi obi tumi chi pani bi tira honom e posa ne di na tem e fa ne ho ntina oni pa akro no se wo di na tem se ya den na wo pese onyema den gift be na pese onfa ma no me nsem kwa no be ka to abrabo so nti anu so ya nya careful ye nhwe yie na na dwadware ye dware abonten no ye sori antare nkete ene ye hyehyɛ ye wie so a edu anadwa na ababegina petem ne ye dware na honhom bi twema na aye na kono ade nso nye nkola ade na ye na kono na afi waware ye at times na sofo na se ensema ye muka se o maame na ye ebi ye no kure ebi nso nye no kure entimo ya mum ye nhwe yie ye nya careful e wo honom no nye obia na o ka bibia na ye no kure obi wo honom a na opewusika na adie nti o ka se o maame na ye wa make say kran so daye no so maame anim na hu ana papa anim na hu ana una na bia na unua bi anim na hu nti onya akobo so na ne kohia pe na ne na wadi usunkunim ene na wo baji usika na adie mum ye careful ye nhye omo a ye wo problems a ye koka kirom ye kom na aso kopemwa nti wo kwa na why de why ye careful no ma oni ada honom se na obi enkonkwaje usika ndi abra wo mo na wo de koye emfa so bia emma so
ensemre no me de besi ase aha eda so aye emergency Ghana TV mo sonfo na akosua me na me je adwa kese na me de dwumadi ba wo na so dasa na ebe san so ahia na me ka wa sell be like video no wa share na fe wa subscribe e de ama me so man ti me ka be ma na chese makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.